Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi w'ejo yabyutse yandika ko mu gihe Iran irabitubahirije ibyo mu masezerano ku ruhande afavoriza Amerika nkurikije n'ingingo Amerika yemera muri ari amasezerano bategura ngo noneho Amerika izayirasa ndetse ikanayirimbura. Byaba ari ibikangisho cyangwa ni ukurikije experience y'intambara ya vuba hanizo Amerika arwanye na Iran ni ibintu bishoboka? Amerika ntabwo yaretse kurasa Iran kubera ishaka. Ubundi Amerika igihugu yasuzuguye nta nubwo imara icyumweru itakikuyeho, ariko ntabyo yashobora. Amerika ifite hari izi imbaraga za Iran yarazibonye, izi imbaraga z'Urusiya, izi imbaraga za China, izi yuko Iran ishobora gukuraho Israel mu munota, izi ko Iran kubona arme nucléaire ni amasegonda, iva muri Korea du Nord, iva mu Rusiya ni amasegonda. Trump ni kuriya kwi ni amagambo. Bagaragaje ko mu gihe Amerika na Iran ari amasezerano yakwanga ibintu bishobora gukomeza kudogera, none Iran nayo ikisubiraho kuri wa mwanzo wo gufungura uramuhora. Iramutse yisubiyeho byagenda gute? Ubundi se ni ufunga n'ubundi rawufunga. Yes, nta kundi. Yego, twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye, abasanzwe badukurikira ku murongo wacu wa YouTube nk'ibisanzwe buri munsi tuba dufite ingingo tuganiraho uyu munsi. By'umwihariko uyu munsi turi kumwe na Dr. Rusa Bagirishya, muramumenyereye, inzobere muri politike, arabisesengura akatukura igihu ku maso tukareba. Rusa, turihuta cyane, hashize iminsi mike habayeho amasezerano y'agahenge hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran ku bigendanye n'amasezerano yo guhagarika intambara no gutuma umuhora Hormuz wongera kuba nyabagendwa, ariko amasezerano yayisazamo kidobya. Nyuma y'iminsi umwe ibiri abantu benshi barakavuga ko none intambara ishobora kongera kuba. Kubera iki umuntu yavuga ko aya masezerano ari kugaragaza impungenge z'uko atazagerwaho? Iriya ntambara nibisanzwe nuko abantu batabinyera, ni intambara nyine y'amaherere, intambara ya Amerika y'ubwirasi nyine yo ku biragoye kugira ngo le monde yumve, cyane cyane Afrika cyane le sud global bira bitaga tiers monde bumve Occident uko imeze. Occident ni zone yagize abana bacakara irabakoloniza. Biriya rero ntabwo birangiriraho, bigira ingaruka kuri iyo population yabaye kolonize, babaye n'abacakara. Hari ikintu bita syndrome post traumatique kiba kiturimo, noneho bariya nabo bagiraho ingaruka. Iyo domination bayiyumvamo bakumva ko ari nk'Imana, abandi bantu ntacyo bavuze, kuko ubundi ni ibintu binagaragara. So washyizeho ni we ntiyavuze muri 1945, so washyizeho Charite de l'ONU ko kizira gutera igihugu kiri souverain, uretse ko ubundi nta n'igihugu kitaba souverain kibaho, uretse Palestine bimye souveraineté, nabyo bitumvikana. So bashyizeho tribunal bita international ya La Haye. Ibyaha bakora wari wabona wihana, amakrime bakora. Ubundi ntuzi ko abaho ibintu bita ibyaha by'intambara cyangwa genocide, Amerika ntazirakora, Occident ntazirakora genocide, ntazirakora. Nzikubwira, warumva ihanwa bakoze genocide muri Namibia, sibyo? Mu 1994 abahiro n'abanama bica 80% bya population Namibia. Turekiyo bakoze genocide y'Abanyamerika kavukire barabamara. Bakoze genocide y'Australie, Abongereza barabamara, bahannye nde. Ubu rero kubera mu mitwe yabo bumva ko bagomba kudomina isi muri iki gihe, nta bintu bihoraho, nta mbaraga zihoraho. Bafite imbaraga ariko akabazi ko zitazahoraho, kandi ubundi mu mitwe yabo bagomba kudomina isi, kandi
barabizi ko biriko birabashirana cyane cyane muri izi periode ni izi ntambara nicyo zishaka, barashaka kwimentena kubera bari ku ruhande, bari periferike. Ubundi kugira ngo udominisi ugomba kuba hagati, ubundi icyo bita umutima w'isi ntabwo ari hariya ku ruhande. Hariya ku ruhande ahantu Amerika iri ahubwo ni skandali geopolitique, ntabwo byumvikana. Ariko noneho Amerika ishaka kudominisi kubera iki? Amerika itangira kugira ngo mumenye, mwagombye kumenya histoire ya Amerika. Amerika yabayeho gute? Amerika yabayeho yarimwe ryari, yabayeho ryari, ubundi ni koloni y'Abongereza. Amerika yabayeho kuva mu 1492 Christophe Colomb ageze hariya, abanyaburayi bose bajya hariya. Hanyuma igice kiriya cya Amerika abongereza, donc hajya abespanyol benshi, Portugal. Hanyuma abanyamerika bajya hariya muri Amerika ya ruguru nyine, ariko ari koloni 13. Ubwongereza buzi koloni ntabwo yitwaga Amerika, yitwaga Nouvelle-Angleterre. Hanyuma abona independence mu 1776 bava kuri iryo zina nyine biyita Amerika. Ariko no mu 1845 haje ikintu kivuye ku ijuru, ndabivuga uko babivuze ngo message divine, icyo bise destiny manifest, ngo ibabwira yuko ari bagomba kuyobora isi, gutegeka isi. Za koloni 13 zafatanya nabo kubera intambara yabaye imyaka 4, abiri abura babeshe ngo barabaha ubwene gihugu, barabareka kubagira abacakara, barerwana barayitsinda kuri Abraham Lincoln. Iyo destiny barangije kubera iyo message ngo yavuye mu ijuru, niho bafashe ibindi bihugu, niho bafashe Mexique bakayicamo ibirenga kabiri ko 55% babihize kuri Amerika. Niho havuye biriya bihugu za Texas, za California, za Utah, za Arizona, ni byinshi. Barakomeza kuva icyo gihe intambara zose ziva muri Occident. Barakomeza batiriya ya mbere y'Uburayi, barakomeza iya kabiri, barakomeza burya kuva muri 50 niho ubwo nashaka kuri kuntu bashyizeho iyo oni ivuga yuko ubundi oni icyo bayishyiriyeho nuko ngo nta ntambara izasubira kubaho, yitwa sécurité collective. Ubyumve neza ko nta ntambara izasubira kubaho, ariko bababwira ku isi, ariko mu document bavuga kuri kontinent y'Uburayi. Sinzi kubyumva, bireba ku mugabane wa Burayi, kuko niyo isi bavuga ntabwo murimo. Sinzi kubyumva, ziriya ntambara mwita z'isi sinzi aho mu bihera, twe ntitwarimo, twabayeho ryari batubure n'izina. Mu 1952 Alfredo Sauvy ni umudemographe aravuga ati ariko hari indi monde mwibagirwa kandi ishobora kubyuka. Ati none si tugire gute? Ati basi tubashakira izina. Ati tubite Thierry Monde. Sinzi ko noneho ubyumva, turi isi ya gatatu. Isi ntukayirebe uko Imana yarimye planete, hari isi politique n'isi nyine geographique. Twe rero ntitwarimwe muri iyo si politique. Niriya ntambara bayitisi bavuga ko ni y'Uburayi, ariko yitwise uko niyo si. no muri politique uretse ko Thierry Monde babikuye bakatwita, ubu noneho batwita Sud Global, kubera abonye imbaraga za Chine zifite n'ibindi, twita Sud Global. Ariko ubundi twebwe ntitwarimo. Noneho rero bavuga ko ari intambara nta izasubira kubaho kuri kontinent y'Uburayi. Iyo oni bakubwira ko ari sécurité collective, ubundi twadukwiye no kuvamo koko. Imaze imyaka 60, imaze imyaka 65, oya imaze imyaka 60
hari hamaze kubaho intambara 65 twagize nyinshi ku buryo na ya Thierry Plutôt na ya Gerry Froide bakubwira Gerry Froide nuko ko nta ntambara y'amasasi baho twebwe twagize intambara 12 mu by'ukuri nta yabaye iriya Gerry Froide ariko mwese muraririmba intambara y'ubutiti yabayeho gute kubera ngo Amerika hari déségement hari déségement Amerika na n'Uburusiya ngo kubera bitarwanye ni Gerry Froide urumva barakonsidera ibihugu bibiri gusa ko ari intambara ngo yo guterana amagambo y'ubutiti idéologique communiste capitaliste ariko nabyo ukuntu atari byo muri 53 nta ntambara yabaye muri Korea ntihari muri Gerry Froide none se n'abanyamerika bari bahari oya yiswe intambara ariko kubera itabereye iwabo ni Gerry Froide nta ntambara yabaye en fait ni ikinyoma badushyira muri amwe mugasubiramo ibyo bababwiye none se muri Chechnya no muri Georgie intambara ntiyabaye abarusiya ntibarwanye urumva naho bataterewe iwabo ariko bararwanye nabo nta Gerry Froide yabayeho Vietnam Amerika ntiyarwanye intambara zarabaye nyinshi donc ndashaka kugira ngo Afrika bajye bamenya amagambo bagomba kwirinda ntibanayasubiremo tujye tubibarekera bari kuko iyo tubasubiyemo barishima bumva ko ibyo bavuze twabyemeye noneho rero icyo aho warushatse ndashaka kugira ngo tuze kuri intambara y'Iran mutumva ubundi abageopoliticiens babo cyane cyane nk'uwitwa Mackinder witwa Speakman wa nyuma w'ejo bundi Zbigniew Brzezinski akababwira ati kugira ngo Amerika igume idomina isi bisaba kwigira politike yindi ati ukundi turi skandali yo politike ntibyumvikana ukuntu tuyobora isi tutari Hitler ati gomba kugira politike yindi donc ibeho ku marosete géostratégique no kuvuga iki politike yo kudiviza yo guteranya ibihugu ntihagire ibindi bihugu bishyira hamwe kubera gushyira hamwe niyo ntwaro ya mbere ikomeye gushyira hamwe ni intwaro iruta na bombe atomeye ubwo nituza kugira kuri Iran urabona impamvu Iran yatsinze ni kubera gushyira hamwe noneho rero kudashyira hamwe rero kw'ibihugu ni ukubera iki biragoye kugira ngo mubyumve birasaba ibintu byinshi iriya ntambara bakubwira bavuga ngo ni Israel na Amerika noneho ukamenya icyatumye kubuza abantu gushyira hamwe nicyo cyatumye Israel ijya hariya nicyo cyatumye bari mu gihugu nka Israel bakayishyira hariya kugira ngo gihangane n'ubumwe bwa biriya bihugu bindi kibibuze ubwo bumwe nuko bagishyize hariya muri Palestine kugeza n'uyu munsi si igihugu ntabwo bigeze bagiha independence Israel bayiha independence ihaje uwo munsi ariko le monde iricecekera noneho rero Israel igiye hariya hari ubumwe ntiyari kwamara n'icyumweru bagomba gukora uko bashoboye biriya bihugu bikikuje bihore byanganye Arabie Saoudite ntikundane na Iran Yemen ntikundane na Liban Pakistan ntikundane na Inde ntikundane na Afghanistan Israel birumvikana na Palestine bayicemo ibice habe intifada habe Hezbollah habe Hamas hahure akavuyo nkako icyo gihe ntibazashyira hamwe ngo bashobore kwirukana Israel hano rero uyu munsi rero muri iyi minsi muri iyi myaka kuko empire yose igeraho abantu
bagashaka iyo nyine ni nkayo yisenye. Domination ya Amerika yatumye ibindi bihugu, ibyo bihugu nakubwiye, bishaka ukuntu byasohoka muri iyo muri ubwo bucakara bwa Amerika. Domination ya Amerika iri mu wiki icyambere Banque Mondiale, FMI, dolari. Noneho ya mone yitwa dolari yitwa ko ari mone iba nk'umupolisi, FMI iba nk'umupolisi, dolari ntabwo bavuga sanction, si amadolari babafashe, ntabwo bavuga GPS. Niba indege yawe iyoborwa na Amerika na GPS, niba kugira ngo transfer amafaranga hariya umba gukoresha Swift ya Amerika, wumva uri hehe? Yego. Ubu rero barabona ko babirwanya, Amerika ntisinzira, irashaka ukuntu ibyo bintu byasenyuka, kuko iyo dolari, ibyo nkubwiye niyo byatumye havuka BRICS. Noneho babona ko batangiye kugira kuko ntushobora gusohoka muri ibyo bintu utagize ubumwe n'abandi. Ubundi bagomba guteranya Chine no Burusiya. Ibintu byatangiye muri 1979 kuri Mao Tse-tung. Stalin amaze gupfa, habayeho umuperezida witwa Nikita Khrushchev umwikireni nawe wayoboye Uburusiya. Noneho asa naho adakomeje politiki ya Stalin, bituma abashinwa batishima, haba n'agakonfuri hagati y'amafrontiere kuri ziriya fleuve zibatandukanye. Hari fleuve bita Amur y'Azuri. Amerika iraprofita ishaka kubateranya, yohereza Kissinger kuri yica Nixon. Kissinger ajya kubwira Chine ati umwe abariye bacu tuzabarinda Abarusiya. Urumva, kugira ngo capitalisme, système capitalisme ijye kugira alliance na communiste, urumva ni alliance de revers, ni stratégique. Ubwo baratangiye barateranya Abarusiya n'Abashinwa. Byagize ingaruka nuko byatumye nyine Chine plutôt Uburusiya butsindwa guerre froide. Hanyuma icyo kivuyemo guteranya Chine na Japan, byo byari byoroshye kuko na mbere muri 1945 Japan yari yamere nabi Chine, yabateye iranabatsinda. Japan yari yarafashe Taiwan, yarayikolonije. Ibyo byari byoroshye kubateranya. Hanyuma ubu rero muri iyi minsi, muri ya ntambara ya Ukraine, barabonye ko Abanyamerika kubera bwabwirasi kudatekereza neza, bananiwe guteranya Chine n'Uburusiya. Kubera iki bananiwe guteranya Chine n'Uburusiya? Bateye muri urabona ni waprovutse Putin ngo atere muri Ukraine, aho kugira ngo, kuko Kissinger abagira inama ati rero mukoze amakosa ntabwo mwari muzatuma Chine n'Uburusiya bikundana. Ikosa bakoze niriye nuko bateye muri Ukraine bagashaka no gufata Taiwan. Biragora kugira ngo Chine n'ubushaka kuyambara Taiwan yibwire ikujye ku ruhande, bituma ishakisha imbaraga ikundana, ishakisha imbaraga ishaka umwariye w'Uburusiya kugira ngo Uburusiya nabwo uzayifashe gufata Taiwan. Wenda tukiri aho, icyo twibaza noneho gikomeye, kuki Libani na Israel bikomeje kuba intandamyi y'aka gahenge Amerika na Iran byari byumvikanye. Ariko nkaho rero uratuma abubwira batumva iyo iki kibazo ntabwo ushobora kukivuga usimbukira ku gapoe kamwe, kuko kirafatanye. Ni politike yubatse. Ndakubwira impamvu. Sinzi kuzi icyo bita site geostratégique. Niya politike ya Amerika yo gusema amadiviziyo, yo kwantretena amadiviziyo ahari. Uraza kumenya ibya Iran nyine, ibyo bya Liban. Hanyuma
Amerika iyi ntambara yateye muri Iran nuko iyo alliance nabwiye y'abariya bashaka kuvana kuri Amerika. Libani ni piyo, Iran ni piyo, donc Iran, Uburusiya, Ubushinwa ni piyo. Iran ni stratégique, ifite profondeur stratégique, ifite technologie, ihagaze iri n'ahantu heza hashobora gutuma barekipera proche bayikura kuri Amerika. Noneho rero Iran iri muri BRICS. Iyi ntambara rero Amerika gutera Iran kwari kugira ngo nyine isenye iyo alliance y'ibyo bihugu bya Eurasie, isenye Eurasie. Noneho Amerika niho yakoreye erreur stratégique, ntabwo ngira ngo ntiharizaho umubano ugeze. Iyo ibimenya ntiyari gutera Iran ko arizi kudashobora kuyitsinda igihe Ubushinwa n'Uburusiya bihari. Nama puissance Amerika itaruta. Iran nicyo tumubona yarizise kuriya. Iran yiba yonyine ntibara kabiri gusa iba yarafunguye de trois dormoz, ntari kwemera ziriya ntambara. Ubu rero Iran Amerika iramaze kubona ko idashobora kuyitsinda kubera harimo Ubushinwa, harimo n'Uburusiya. Aho rero kuri Liban, ikituma uvuga kuri Liban, ntabwo Iran iri yonyine, ifite Hezbollah n'Abahuti. Hezbollah iri baze muri Liban. Hezbollah ntugire ngo ni ikintu cyoroshye, ni parti politique ikomeye. Utapfa gufata nk'agahugu ishobora gutsinda ibihugu n'ibihugu. Yonyine sinzi muri wibyuka muri 2006 yashatse kura Israel. Urumva rero icyo tuma Liban biragoye kugira ngo Israel reke kwitera, kubera ntabwo itera Liban, iratera Hezbollah muri Liban. None mu masezerano yabayemo muri ibyo bihe bishize ku ruhande rwa Iran yo muri draft y'amasezerano yasohotse yagaragazaga ko icyo gihugu cya Liban nacyo cyari gikwiye kuba mu masezerano ndetse cyari mu masezerano y'ako gahenge. Ariko ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababyanditse bavuga ko ari ingingo bo bakuyemo, bakavuga ko Liban itari iriho, kabone nubwo yari iriho igihugu cya Israel cyo cyanze ko Liban yajya muri ayo masezerano y'agahenge, nubwo nabonye hateganyijwe ibiganiro Israel ishobora kuzitabiramo na Liban. Kubera iki Liban itajya muri ayo masezerano y'agahenge hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Noneho kuri ayo meza y'ibiganiro bateganya kugira, nibuka neza ni ku munsi w'ejo, mwumva bazaganira iki? Liban ntabwo yareka kujyamo itagiyemo ayo masezerano, sinzi ukuntu yakora, kuko Israel igeze hariya muri 48, sinzi ko ubyibuka muri 67 ibihugu byayiteye Liban yarimo, yari no mu byambere. Liban iya mwita Misiri, donc Djibouti na Jordanie na Iraq na Iran. Nta kuntu Liban yareka, kuko Liban proche wa Israel no gusumba Iran. Hanyuma Liban niyo iroja Hezbollah, nta kuntu yareka, ntabwo Israel yagiramo, kandi Israel atera Liban ishaka gutwara ubutaka bwayo. Ntabwo rero yari bavuze ngo ntige mu masezerano, nuko ko batabashaka ko irekipera ubutaka bwa Israel ifite, igomba kujyamo, itajyamo amasezerano ntiyabaho. Hari ingingo zumvikanywe muri ari amasezerano, zimwe Donald Trump nabonye ko atazikozwa, zirimo nko gusubiza ububasha igihugu cya Iran gukomeza gutunganya uranium, kuko Iran ivuga ko iyo ngingo yarimo, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump we yavuze ko hari ingingo babona zikwiye kuba ziri mu masezerano zo kubuza Iran gukora iyo uranium no gufungura uramo, nubwo ari ingingo 10, ariko Trump we yemera ko izo ngingo ari zo ebyiri n'ubundi zakakwiye kuba zirangwa n'ayo masezerano, mu gihe Iran nayo hari ibindi isaba. Mubona kuba Amerika ari ingingo zimwe na zimwe bemeranyije na Iran, ariko nyuma ikaza kugaragaza ko itazigumyeho cyangwa itazakomeza kuzubahiriza, byaratewe n'iki? Ega ahubwo nuko tiko turabivuga nabi niba tuvuga amasezerano, nta masezerano araba. Hariho proposition, nta masezerano araba. Rero igihe batarumvikana rero nta masezerano ashobora kuba, nubwo ko intambara ikomeza. Amasezerano aba ari uko iyo preposition yemewe. Iki gihe itaremerwa nta masezerano araba. Noneho hakaba n'ibindi, hakaba noneho imbaraga, hakaba imbaraga.
ukavuga uti turabikora gutya icyo gihe ntabwo ari amasezerano iba ari imposition. bisa nkaho bigaragara ko mu gihe hagati ya Libani na Israel mu gihe batakumvikana intambara nta kabuza n'ubundi izakomeza, ko Iran ivuga ko ibihugu bizayitera cyangwa bizatera Libani nayo izakomeza gusubiza. Wirega Israel ntukayivuge siyo ni Amerika, ariko nuko ko iyo proposition y'amasezerano batarayakira nta masezerano azaba, ubu ni intambara ikomeza. Gusa nukureba noneho ni igihe igihugu cyumva kibangamiwe n'intambara muri ibyo bibiri ari Iran na Amerika, nihuza kubirebera rero. Gusa jewe icyo uko mbona na Amerika iza guseda, iza kureka, kubera Iran bari ni tisi sociale yabo ni imwe, ariko muri Amerika siko bimeze. Muri Amerika abanyamerika bose no hari pour la guerre, y'Amerika niza guseda. Ari yaho ni wigeze gukomozaho umunyamabanga mukuru wayo Antonio Guterres yamaganye byimazeyo bira bitero bya Israel kuri Libani, ndetse agaragaza ko biri kuzana kidobya mu bigendanye n'amasezerano yako gahenge cyangwa se bitegurwa kugira ngo intambara ihagarare. Mubona hari ijambo Loni yagira mu gutuma ibitero bya Israel kuri Iran kuri Libani bihagarara, noneho ya masezerano yifuza no kugerwaho akaba yagerwaho? Loni uvuze umunyamabanga wa Loni uriya ari muri Loni se buriya iriya poste afite uwo mwita umunyamabanga si ya gatandatu n'umwirabura bamushyiramo na Kofi Annan yarayoboye na Buturesi gari. Iriya poste niyo kubashimisha mwebwe mumve ko murimo, gusa iriya nta gaciro igira muri Loni. Uriya nta jambo ashobora kuvuga ngo yumvikane muri Loni. Poste baha n'umuntu wo muri Thierry Monde, poste baha n'umunyafrika nka Kofi Annan, poste baha umunyejibusiye nka Buturesi gari. Ubu nabahindura iki se hari Oni na Amerika, uwo ni umupolitike sibyo? Ibyo avuga apfa kuvuga ntabwo babyumva. Oni ntayibaho, Oni na Amerika. Hari indi ngingo yateje impagarara cyangwa se kutumvikana igendanye n'umutekano wo gucungira inzira ya Hormuz cyangwa n'ibinyuramo. Ni ibihugu byateganyaga ko cyangwa amasezerano draft y'ayo masezerano yateganyaga ko buri bihugu bizajya byohereza abashinzwe gucunga umutekano muri Iran, ariko ibihugu birimo niba nibuka neza Uburusiya n'Ubushinwa byanze uwo mutekano wo kujya gucunga muri, bivuga ko byaba ari gukira igitutu kuri Iran, no byakomeza kongera icyo gitutu kuri Iran. Kubera iki mubona Ubushinwa n'Uburusiya bwaranze? Ni justice uriya muri Iran 100%, n'agace kamwe kari kuri Oman. None se bazana abasirikare mu gihugu cyawe, Iran igihugu souverain, ni nka kuri abanzana base militaire wawe, tuba twabyumvikanye. Ubundi icyo gihe ni ukuvuga ko iyo détour de Hormuz nta bikiri ya Iran yabaye international kandi national, izi national nkuko nabikubwiye rero. None ngira ngo uraza kubyumva. Uburusiya n'Ubushinwa ni normal, ni erazi, barashaka igihugu gire souveraineté yacyo. Erega iyo bitabaho uyu munsi ntabwo Burkina Faso na Mali na Niger babiriho bifite souveraineté, ibyo bigufite independence muri Afrika. Occident ishaka ibihugu byose ibitegeke ibe sous dépendance yabyo. Niba détour de Hormuz bazanye ingabo z'ahandi ziriho ntikiri ya Iran, sinzi kubyumva. Odebe barabizana buke nta violence, ubukurikira nibo bazatanga amategeko. Ntabwo Chine na Russie ntacyo baba bamaze. Bagaragaje ko mu gihe Amerika na Iran ari amasezerano yakwanga, ibintu bishobora gukomeza kudogera, none Iran nayo ikisubiraho kuri wa mwanzo wo gufungura uramuhora. Iramutse yisubiyeho byagenda gute? Ubundi se ni ufunga n'ubundi rawufunga. Yes, nta kundi irawufunga. Gusa Amerika uyo ituma intambara ishobora no kudatinda nuko sinzi kumva agaciro ka energy.
energy ni ikintu nturebe ntubona mwebwe twebwe muri Afurika dushobora kubura peteroli tugacana inkwi nta gazi dukeneye twacana inkwi tukotsa ibijumba tukarya nta nganda dufite zikonsoma energy nyinshi nka bariya ni nk'uko akana k'umwaka umwe kadakeneye amaraso nk'ayawe energy igihugu kidafite energy ni nk'umubiri utagira amaraso niba bavuze twadormose ni ukuniga Amerika Ogisida yose ndavuga Amerika ko Ogisida yisubiyeho ku buryo nk'ibihugu nk'Ubufaransa bwo urabona peteroli hanyuma hari n'ibindi bihugu by'i Burayi byakoze inama hashize cyumweru cyari cyashirase nejo bundi binginge Uburusiya bahe peteroli izabihagije na Japan n'umwariye wa Amerika ariko yavuze ko idashobora kwipasa kwibaho idafite peteroli y'Uburusiya kandi bakabishyira mu mafaranga mu mamone bashaka atari dollar Amerika iraza Iran ifite chantage irafungira de trois dormoses Amerika niza guca bugufi hanyuma wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku munsi w'ejo yabyutse yandika ko mu gihe Iran irabitubahirije ibyo mu masezerano ku ruhande afavoriza Amerika nkurikije n'ingingo Amerika yemera muri ari amasezerano bategura ngo noneho Amerika izayirasa ndetse kanayirimbura byaba ari ibikangisho cyangwa ni ukurikije experience y'intambara ya vuba hanizo Amerika arwanye na Iran ni ibintu bishoboka Amerika ntabwo yaretse kurasa Iran kubera ishaka ubundi Amerika igihugu yasuzuguye nta nubwo imara icyumweru itakikuyeho ariko ntabyo yashobora Amerika ifite hari izi imbaraga za Iran yarazibonye izi imbaraga z'Uburusiya izi imbaraga za China izi yuko Iran ishobora gukuraho Israel mu munota izi ko Iran kubona arme nucléaire na amasegonda iva muri Korea du Nord iva mu Rusiya na amasegonda Trump ni kuriya na amagambo ntabyo aza gukora ubwo intambara mu izarangira gute oya izarangira kubera ifashe kuri point névralgique énergie nakubwiye importance ya énergie iri kuri point névralgique ni ubuzima iri ku buzima donc nuvuga ko Ogisida iranizwe ariko noneho Ogisida atari yose kuko nabwiye ko Uburayi bushobora kubona peteroli ariko Amerika iranizwe kandi niyo nyirabayazana ariko bavuga simbizi niyo nyirabayazana iyo ntambara ko Iran ari twavuga ko Iran ari ifite urufunguzo rwo kurangiza iyi ntambara dukurikije no kunama ni siyo yateye ariko ntabwo ari yateye ariko bahagaritse intambara izahagarika nayo Iran siyo yateye intambara ubundi wateye intambara ni wihagarika Iran iri defend ntabwo izahagarika intambara ariko barayirasa Amerika ni ihagarara kurasa Iran izahagarara tubashimiye cyane kubwo umwanya muduhaye n'undi munsi tugaruka twizere ko tuzongera tukaganira Dr Rusa turabashimiye merci à vous nanjye ndabashimiye gusa mujye mwibuka mubwire abanyafurika izi ntambara zigira icyo zidusigira dufunguka amaso merci à vous